kuungana nayo mwancho muligeria nigo tokoira na goika county ya Kisii asengo kumanya buna ebyombe bitali bya serikali gose community based organization TCBO nigo bakwanire nelyo gyelimo ase babaire bako ene kyangango kigwikirani bale ebirenga byabo okwana ase geikaro ekikyabetege kwariganirwa na nguzo African nigo bagikire ebyombe ebigotumika lieta CBO bobe aso kwene kyanganko enyorera bale enibo asenchera etabwenereti muri kito Brighton Makoli na irete chinga kichaye na gutalira ase chinsemecho na gutwaliganiria oroboti rokobwatia bunenjera yemo yogokwana niriugerimo na kwegenderia ebyombe biri bitali bya serikali ase county ya Kisii na Nyamira nigo bono byachiramo irigo chigokwana niriugerimo korengana nigo batigure maega asa matuko amange asebono baraitwe ne kiombe gya nguzo Afrika. Leo hii katika mkutano wa leo tumeitwa hapa na wenzetu wa nguzo Afrika. Nguzo Afrika wanajaribu kuangalia mikakati ambayo itawekwa ili kusaidia mashirika ya umma ambayo yanafanya kazi mashinani kupata ufadhili. Na pia nguzo Afrika imeweza kuangalia yale masaibu ambayo haya mashirika yanapitia katika kuendelesha kazi zao pale mashinani. Imeonekana kutokana na masomo ya leo kwamba mashirika mengine yale makubwa ya kimataifa yanatoa pesa kwa wafadhili pale nje. Wakija pesa mingi inaishia kwa maneno ya kununua magari na mishahara mikubwa kwa wale watu ambao wanafanya kazi pale, lakini pesa kidogo sana ndio inaingia katika mashinani. Rero turiga igana Vikundi vya Gusii kuungana na bateba muna Vikundi vya Gusii bibwate kinguru cyo kolegasi lakini bibwate mechande menene ako wetera soko tanyora kibeza yo cyo kolegasi yo konya abananchi korengana na barabo nigo bateruna asinginja yiga beire gekogera ebintu kibeza kiriko rungumbu njirigo ikera ase ebikundi biribire ase county no na Kenya ngima abantu bakolegasi ya international development yani GNGO kibeza njirigo ikera GNGO ya Kenya 90% kibeza kiriko tikara international NGOs wa Kenya bali bakolegasi nene mono bali bakolegasi nene mono kusomia abantu ba mintase community iko bakwewa igentogero kuna amatoronge gose token lakini nana bakolegasi nene mono edina tambo no yomo obwabegereri bobwene bomwanya bantu amangana mangi tugwetera ke tugende tukora bintu munebi lakini rende ke tuguchama munebyombe bingotema turi ntuteme gusuki gusigwikira ni agenda iri tubege tamo no na mangana ya mangana representation ya basubati ase chibunge cheito gose ase chi appointments ziri chia serikali chi tu third gender ndoma tekini gasi yanko maneno yatakuwa sawa tukiungana sisi kama mashirika ya kutetea haki za kibinadamu mashirika ya umma tusukume ili kwamba hizi pesa ziwe zinakuja katika kufadhili kazi za hizi mashirika ambazo ziko mashinani kuendeleza kazi pale mashinani. Waigoni ho batagosemeruna baisego chamo na gakore mereme yo kebwamo nigo warasuke gochibosyo. Tuna imani kubwa ya kwamba ikiendelea hivi mbeleni tutapata manufaa kubwa. Haya maneno yakifikia wale wafadhili wa huko nje ama zile nchi ambazo zinasaidia hizi kazi zetu ambazo tunafanya za kutetea haki za wanyonge. Igoro ye finance bill abantu bari responsible asense mo yebintu mune finance bill usama chikari to bwata asense yetu ya Kenya ne parliament yetu na nina ubuntu beto go take up to task kange bako tegere into kiria abananchi bari babachorete bachikuba represent banyare gwikirania magani yabo kurwa se community lakini etokonyare bakora contrary muna bako tegusi muna batagete igo nere bono nere buya abantu mune community gusaba abantu baspunda citizens asense ri chikoreto ya Kenya nitwete chinkuru to chamo to kwanira usobwamo nyaro kogikirio se kana mangana ande ari taboneti awokana se binyoro ntubona mune byombe byachaga iga wanda turi gotema na okora ari tukunyara gusomia abananchi enyera banyare kumanya ubwene bwabo na banyare gwesoki gotetea ose go demand for the rights kurase serikali yetu ekirenga kimoroberio yo nigo kyarenge asomonu w'Kanyamuriro shift the power elinde chinguro echo chichigochi ase umwananchi. Kuripoti leta seni Ndizi TV edariane Brighton Makoli.